Kosovo i Metohija nisu pitanje lokalnih izbora u Podgorici, ali Kosovo i Metohija je trajna tema i inspiracija srpske koalicije. Ni Podgorica nam nije potrebna bez našeg integralizma, bez ideje koja povezuje sve Srbe na svim prostorima. Ja vjerujem u slobodu svoga naroda, u ideale i staru slavu. Borimo se u Podgorici za bolji život Srba, ali se borimo za slobodu u svakom gradu naše otadžbine, u Prištini, Kninu, Banja Luci i Beogradu. Ako nemamo logiku koja povezuje naš rod, nemamo svijest ni o tome šta je naša misija na ovoj svetoj zemlji ili gradu Stefana Nemanje, još manje o tome šta je naša budućnost. Zato neka živi ideja srpskog ujedinjenja, neka traje tamo gdje Srbi mogu slobodno da odlučuju i neka se rađa i budi tamo gdje tek treba da budemo slobodni. Glasom za srpsku koaliciju u Podgorici glasate za slobodu Crne Gore i slobodne Srbe u njoj. Vrijeme je da se Srbi pitaju.